Geleceğimiz bizim ballarımızdır. Ballarımızga balalıktan terbiye versek, inşallah osken son Müslümanlarga çok fayda getirirler. Ve şimdi senaga bizim ballarımız çıkacak. Дорогие друзья, уважаемые гости, мы продолжаем наше торжественное мероприятие, и сейчас для вас выступят наши дети, дети, являющиеся воспитанниками духовного центра мусульман Крыма. Встречаем! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Я начинаю с именем Аллаха, милостивого для всех на этом свете и милостивого только для верующих на том свете. Скажи, о Мухаммад, Он Аллах, единственный Создатель, и нет у Него соучастников. Аллах не нуждается ни в ком и ни в чем, а все созданные нуждаются в Нем. Аллах не родил и не был рожден, то есть Аллах неделим и не является частью чего-либо. Нет ни равного, ни подобного Ему. Mevlud bu Muhammed Peygamberimizin ömür hakkında hikayeler. Mevlud'nu tek Kırım Tatarlar kayıt etmeyler. 100 yıllar devamında bütün dünya Müslümanları Rabiul Avval ayında toplaşıp Mevlud'nu geçirirler. Beraber onlar Allah'a zikir ederler. Muhammed Peygamberimiz aleyhisselam'a salavat getirirler. Kur'an'dan ayetlerini ve Mevlud'nu okuyurlar. Şimdi Mevlud'nu hepsi Müslüman memleketlerinde kayıt ederler. Biz Kırım Tatarlar Mevlud'nu geçirmek ve Kur'an'ı okumak gibi yaxşı adetlerini sürgünlükte vatanımızdan uzak olup en kıyın vaxtlarımızda bile öz adetlerimizni ve imanımızı saklap olduk. Men küçük Müslümanım, men Kırım Tatarım, men sevim Allah'ını, Allah beni yarattı, men Muhammed Peygamberin sevim, men sevim Kur'an'ı, Kur'an benim kitabım, men sevim Ka'ba'nı, Ka'ba benim kıblam, men sevim İslam'ı, İslam benim canımdır. Mevlud ayında hayırlı olsun.